Kuringana na unduire wa Kalenjin, mwana uria mukuru niwe woyagirira utongoria wa mucii riria ithe akua, na toguo niguo Raymond Moi, mubunge wa gicigo kia Rongai, na niwe mwanake uria mukuru wa Moi ihinda-ini riri atuikire munyitiriri wa mucii uyu rungu rwa irathimo cia thuri a mucii uyu na a ruriri rwa Kalenjin. Boma ya mzee haiwezi kaa namna hiyo kwa kimila. Haiwezi kaa kwa sababu mzee ameondoka. Na ameondoka na ako na simba anazaa simba, si kweli? Kwa hivyo nitamkabidhi, mimi ni family member pia, nitamkabidhi Raymond, alafu atueleze itaelekea ni yeye ama ni nani. Kirathimo gya utongoria wa miaka igukagia senator wa Baringo Gideon Moi, mwanake uria munini family-ini ino na uria wirikanite arari na ndugu ya hakuhi muno na ithe, kirekereirio ni muru wa nyina Raymond uria munengereirie thibu ino, akiuga niwe uri no shamba wa kiuteti wa gutwarithia na mbere utongoria wa ithe kuma haria autigira. Kwa vile mzee alituchunga sisi, kwa vile mzee alichunga Kenya hii, kwa vile mzee alichunga sisi wote, pia sisi tunamwambia huyu, tunamwambia yeye kandu ya mke, na yeye akiregarega ama si mimi niko hapa, si mimi niko, kwani hata mimi sistaki. Nitashika and I'll do my best, na nitajaribu nikiweka Mwenyezi Mungu mbele. Gideon riu ari na kibarua gia kuriukia kiama gia KANU kiria we ari muikariri giti wakio na kiria Moi ahuthirire gutongoria kwa ihinda ria miaka 24. Mzee ako mbele hapa na nyuma yake munatingiza ama mutingizi. Tingiza tena, tingiza. Mwandiki munene wa kiama gia KANU Nick Salat augite thutha wa kuhe family ya Moi thikũ 7 cia gucakaya, ajumbe a kiama gia KANU ni megucemania Kabarak kwa ihinda ria thikũ 40 niguo gucorera kiama giki ngathi ya gukiambatiria. We're going to be here in Kabarak receiving guests for 40 days. 40 days. Kuanzia tarehe mukipata tarehe yenyu 7, we will be here, and Mheshimiwa Gideon Moi, we beg you to receive us. Ikinya riri rionekanite riri ria gwikia mbere Gideon Moi matanya-ini ma kuhuranira giturwa gia utongoria kia iguru makiria bururi-ini mwaka-ini wa 2022. To lead us in the final prayer.